Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka kinhon yile kai jong ka KMC Sonapur Football Club kalarung siya ka semi-final hagalumpung yile kai jong ka Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai arpusaw hadin makalala pan Pynliem no ya ka MLP Football Club dalai ko laar mentakasngi ka artarik rumpang arajar arpusaw hamadan Royal Lingdo Stadium site snat Mawlangwir Southwest Khasi Hills. Ya kita kikul jong ke KMC Sonapur layok ban thep da ubi khongji haga minit ke basan po u is emli haga minit ke basan po hunyo but udi lingdo haga minit ke bahnyo po hunyo ya ka nam man of the match haga ni ke sngi layok ra da udi lingdo jong ke KMC Sonapur but ya ka ni ke khusnam layok ban sam da uba JB Tongwa officer in charge jong ke Mawlangwir police station. Mawlangwir kala pentip ru ba kajing ele kai quarter final ka bakhaddo jong kani ka limpung kan long ha ka sipotre ko rumpang arajar arpusaw hapdeng ka apu yemi football club na Nagaland persya ya kan yawasa football club na Joai ha ka por shibaji no paisngi. Back! Back hold! Right. Gol kebahan Dr.